Puji Tuhan, Mas. Wih, seneng banget mereka nah. Menta bilang ulang tahunnya nanti di rumah ini. Iya. Tunggu Kocik. Kocik tunggu. Pak Sotia malah. Mereka nggak sabaran mau ke atas, gengs. Tunggu. Ini kamar mama papa. Das ist Kleiderschrank, da kommt Kleider rein. Ist das euer Zimmer? Iya. Mit Louis. Ja. Louis. Oh, balonnya jatuh. Tunggu. Okay. Gak sabaran semua. Sam, Zoe, Da lupa lah. welcome home. Gimana? This is the Spielplatz. Itu playground. Riesengroß bekommt ihr da. Da mit Röhre und zum Durchgehen. Sogar Brunnen, Schah. Oh, da wird doch ein neuer Spielplatz gebaut. Ja. Gimana? Happy nggak? Ja. Und wir haben ja noch was. Ah, wir haben noch was. Mama, da oben Badezimmer. Wow. Badezimmer, gut. Oh, der Bad ist echt schön. Wir haben eine Dusche. Iya. Cool. Iya. Itu ada welcome paket. Was ist das? So lovely buat apa? Zum Weihnachten. Ngebetap dan segala macam. So cute banget. Jadi ini kita empty house tour ya. Itu ada tangga. Tunggu sayang, tunggu. Ich gehe noch vorbei. Aku lewat dulu. Dürfen wir zur Jagdhaus? Iya, buka. Dürfen wir zur Jagdhaus? Und dann Tuh. Genau. Kocik. Op toilet dulu. Ih, berani banget dia udah langsung ke toilet sendiri tuh. Gimana? Happy. High five. Hammer geschafft. Zoe. High five. Hammer geschafft. Kocik. Siapa mau naik ke atas? Achtung, gell? Okay, vorsichtig. Hopp. Wow. Oh, Mama. Ist da eine Leiter? Achtung. Ein Geheimleiter. Kocik udah mau sampai atas. Bisa Kocik? Wih, bravo. Gitu. Aku juga. Samantha udah. Dingin banget. Weißt du, der hat ich hatte Kamera. Oke. Happy? Oh mein Gott, happy. Hai. Dingin. Dingin. Wah, Weihnachten sind wir im Haus. Yeay. Ja. So happy. So happy. Papa guckt so, Papa dreht sich so um. Und dann nach du. Also Stoffdruck. Genau, da kann man sich da ein bisschen halten. Vorsichtig. Iya dingin. Genau. Na? Geht? Bisa? So, Zoe? Ja, genau. Genau. Super, Zoe. Das ist schon. Oh, weil sofort das aufgehabt wird. Weil sofort das aufgehabt wird. So. Lihat Kela? Und sogar in meinem Geburtstag kam in diesem Haus. Menta bilang ulang tahunnya nanti di rumah ini. Iya, genau. Wir haben überall mehr mitgenommen. Ja. Die haben wir nicht. Wow. Dann müssen die nicht selber. Dann wieder da. Wah, Mama nanti bisa duduk di sofa sementara anak-anak itu mainan di playground ya kan, gengs? Oh, das ist Wow. Da müssen wir nicht Nggak gempor. von da. Iya.
Iya, get einfach Spielplatz, Mama sitzt da auf Couch. So, aufmachen. Oben. Bei unten dann noch. Nicht bereit. Mau ke bawah? Das ist unser Keller. Ya. Di sini nanti ini untuk apa? Jadi kita bakalan apa barang-barang. Ya ini wanginya masih wangi semen banget karena baru. Auch für Lebensmittel kann man auch da tun. Da ist Kimchi zum Beispiel. Treppe. Dan ini untuk Mama Bureau. Mama Bureau. Ja, da kann man biasanya in die Ecke. Kom Opung. Kan Opung dan bei uns Ei. Und manchmal Opung geht dann wieder so. Ja. Vielleicht sagst du, dass er eine Garage, oder? Carport heißt das. Ini Klo. Ini Klo. Oh, extra. Toilet. Auch von der See. Ini Mama mau buka jaket dulu ya. So happy. Ini Mama bakalan telepon Opung. Mama telepon Opung dulu ya. Oke. Terus lihat Opung. Iya. Morgen sag ich an meine Mama. Welcome heute. Welcome home. Oh, so sweet. Halo. Mana Opung? Mana Opung? Ich know that was so I'm so happy. Kelihatan? Kelihatan Pung? Tunggu ya. Hai Indonesia. Hai Mama Tua. Rumah baru. Rumah baru. New home. Iya sama. New playground. A new playground. Iya Pung. Nangis. Aduh. Hah? Iya, minggu depan kita udah pindah. Puji Tuhan, Mas. Wih, seneng banget mereka nah. Kiddos. Bagusnya loh. Rahasia ini aku diem-diem sampai nggak bisa tidur. Sogar wir müssen eine Stoffe wieder Iya. bauen. Itu Opung tuh. Mami tua nangis tuh. Oh, bagusnya. Ini biar kasih lihat mereka nih. Mereka begitu. Waduh. Sudah dibuat Mama, welche? Das ist Louis. Ini Louis. Ini kamarnya Louis, langsung ke playground. Aduh, cantiknya. Mana sih mereka? Das ist unser Zimmer. Aduh. Oh, very sweet. Makasih bilang dong. Mana kamu
Sayang. sayang, lihat Inung dulu. Congratulations. Aduh, kehebohan. Oh ya, ini kamar mandi. Tadi malam kita serah terima kunci. Oh, katanya Louis ini kamarnya Louis sama kamarnya papanya katanya. Ini kamar utama. Kamar utama, terus ini untuk tempat pakaian gitu. Iya. Jadi nggak pakai lemari, gitu kan? Bye bye. Sarange. Aduh, nggak. Sarange. Bye bye Pung, bilang. Dadah. Dadah. Dadah sayang. Si Kocik di kamarnya si Kocik. Dadah. Sampai besok lagi lah Nong ya, besok telepon lagi lah ya kalau bisa ya. Dah. Kita mau cing-cing bareng Kidos. Kita mau cing-cing. Sweet home, sweet home. Ach, aber das ist schon ein bisschen kaputt. Ja, das ist gut. So. 1, 2. No, ne. Jetzt. Wih. So, Achtung. Yang buat ini yang buat Among Inong. Kita bilang apa, cing-cing? Tintin. Ya. Satu, dua, tiga. Iya. Tanggal 19 ulang tahunnya ini. Iya. Di sini. Jadi kalau Menta nanya gimana soal sekolah mereka gitu kan. Oke, jadi habis ini kita bakal lihat mereka sekolah mereka. Mereka sih pindahnya nggak langsung ya. Kita mulai pindahan udah besok. Cuma apa namanya? Angkat tempat tidur baru minggu depan. Jadi kita bakalan mulai tidur di sini itu pertengahan bulan November, sekitar tanggal 15-an kita udah di sini tanggal 15 kayak gitu, karena tanggal 14 itu kita udah ambil perang. Terus sampai semester itu pertengahan bulan Februari. Nah, sampai ke semester itu mereka masih tetap di sekolah dan di TK yang lama kayak gitu. Jadi bakalan kita setelah pertengahan semester buat biar mereka ganti sekolah di sini. Kalau si Kocik sih sebelum libur Natal dia udah perpisahan di TK-nya, karena dia nggak mesti nunggu sampai semesteran kan. Kakak-kakaknya dia sampai semester. Kita bilang bye-bye dulu, kita bilang bye-bye. Thank you for watching. Thank you buat supportnya.